itwe kitiriho no kugira ngo tubase kuyamba ebyanga byitu n'ihanga ritu kugira ngo abantu bitu babase kumanya akabe cy'ubuzire ni awareness kandi omugashogwa exhibition age no kugira ngo twongere ahakumanya ninga kitwayita sensitization and awareness abantu bamanye organics niki ni business yo muntu cyonka ninga hari benefits nyingi ebyo kuganyirwa mu kihanga ritu n'amakageitu n'abana bitu Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Kwati kore media irankore Onesimus Twasima Sakorinde mwakire yo microphone amazina ndi Onesimus Twasima kandi ninye mukama oyarabiremo ngatandikaho ekibine kibakweta Western Uganda World Revival Network, specifically ahabwa region age ya Western Uganda. Mbweno nkaba nimpurira okubasa kuhindura region yiteji ya Western. Aho niho natungire ekirohozo ningashe kiroto cyo kugira ngo habeho cooperative society emwe kandi eyitwa abase kutandika iba kweta Mbarara City United Organic Farmers and Traders Cooperative Society. Mbwenu United Organic Farmers and Traders Cooperative Society ebigendererwa byitu bikuru nebyo kupromotinga organics omuchweke chiteche cha region ya Western Uganda. Mbwenu we are dealers in organic products and skilling activities. 24 value chains ningashi areas of operation. Twin agriculture, twin value addition, ningashi processing program, twin general trading program, then twin savings and credits. Haza offices zitu ziri aho muri Mbarara City, cyale cya Rwobuyenje, muri Mbarara City North. Mbweno vision yitu is to ensure people's well-being, health-wise and financially. Tukaza kushanga twashanga ngo abantu baliyo nibitwe ndwara na Bible nekigamba ngo abantu barahanga baliyo nibawerekerezibwa ahabo kuburo kumanya. Twashanga ngo ecyakubasa kuyamba abantu no kubamanyisa ngo organic products nebyo kurya ebikubasa kujanja bamagara gabo. Twareba ngo abantu binji baliyo nibawerekerezibwa, of course baliyo nibarwara ndwara ezitakukira ahabo kugira ngo alihe birungo ebitari mu magara gabo. So twashanga ngo kutwakuburire njireje twagambira abantu kandi tukagaruka tukabashomesa ha organics obundi ntwija kuyamba amagara g'abantu barye byo kurye biri organic babase okwejanjaba kujanjaba amagara gabo. Ebirebi nko kumukimanya basebo nabanyabu abantu aliho ebintu byijire byo mutindo ningashi byo murembe obundi twinenke nko kwezi twine ezitukuriya zimazire nko mwezi gumwe kandi nezo ziriyo mukatale rizoba. So abantu kuba kuziriya endwara ziba nyingi nico kurebera abantu bingi bine ulcers, bine pressure zikanyire munonga konko. Of course pressure ezo nibazitunga okurugo mu byo kurya ebibakurya. Mbwenu ekindi omu vision yitu of course no kugira ngo abantu batungene sente. Tushangire ngo organic sales nazo zirime sente no kugira ngo abantu tibakukimanya konka. Tushangire ngo organic sales zirimu esente muno munonga kurabira mu kwinga na no kora value addition okushubura. So mbwenu turon tujezaho nka Mbarara City United Organic Farmers and Traders Cooperative Society kureba ngo twashomesa abantu babaho bina magara marunji omukurabira organics
kandi bagaruka bagira na sente. So mbwenu basebana banyaba bari yaha icyo tubetire no kugira ngo erizoba ko gambiro muntu organics ninga wamugambira natural products akureba nko mufumu baiza w'abantu binji bawurira ngo ri nko muhabo ninga ine byo rikore biri naco bagira ngo guno mufumu wenyine. So niho twayihirize nkaba West nkabambara City United Organic Farmers and Traders Cooperative Society tukwatanise n'abambara City Council tukagira ngo reka tutebenkanise exhibition ninga shomworeko guri muna na conference yo kushomesa abantu ba Western region nangwa n'abandi abakubasa kurebirangwe bakurugo mu region etali Western bije tubase kubashomesa abantu bacenge organics nichi ningashi no basa kutunga magoba chi kuruga omu organics. So twatebenkanisa exhibition ejo eri muna conference kugira ngo tubase okwera abantu bitu okwera ihanga ritu. So exhibition ejo tugitebenkanise kuruga ebiro 28 byo gumwezi roza kuba ri orwakana no by the way yes arrival 28 no rwakashatu kandi nitwisha kuba ntwendero rwa mukaga ebiro 31 ebiro 28 nibwo twisha kuba ntandika ni arrival abantu bona nibaza kuba nibija kurugombi cweka bitari bimwe na bimwe omu districts zitari zimwe na zimwe bayikaha mwanyo go guba kweta Irembo Culture Gardens enyima ho kaguri Theophile Gardens konka baguhindura bagweta Irembo konka ahantu twisha kuba turi aho twisha kuba ntwakira abantu bona okuruge biro 28 then omushomo gwitu gutandika officially ebiro 29 then 31 nitwisha kuba nturonchinga cooperative society ahabwa Western region yon konko of course head offices za cooperative society ziri omuri Mbarara City hano yo mu Rurembo rwa Rwobuyenje. So mwe bari mnonga kandi abantu mwe nababasa kwija twabakira mukama batwero mugisha mwinji mnonga. Abantu mwena nabakira amazina Dr. Manyire Moses ninduga mu Rurembo rwitu rwa Mbarara City kandi ahindukura eby'ubuhingi n'oburisa abo mwanya uko nyenda kubamanyisangu itwe Mbarara City Council twine partnership na naba Western Uganda Revival Network bukwatire no kutebekana somore kogo. Of course kurugo mu side ya government ogo mukoro umure kogo ntugwakira n'emikono ebiri aho kuba harimo components nyingi ezukuza kugasira abantu bifu. Harimo component ya awareness ekwate no kumanyisa abantu ngwe bintu ekwate no organics ni bukuru kandi bitwera. Ogo mureko ni kimwe mu bintu ebyo mukuru wihanga byature nagamba ebyo kupromotinga emyuga erukurete kitukweta employment narisi creating emirimo. So abantu kuba kwa bagejumbiremo then tuzakuba tine ebizu by'emirimo bizakuba bikendera konka ntwenda kutandukana this kind of awareness na sensitization aho ka abantu bari kukimanya ngwivene umuntu nabasa gukora ibintu bya organics na haraga mu products zone ziturukureba aha zikatugira umugasho. Ekindi promoting organics especially skills relating to organics nikiza kutwera munonga bintu byo keeping byo buhangwa ati nkororembo rwa Mbarara binje barukurumanya twinekezo cya gabeje hariho umucyara mwahura nakora magoti narisi ebishoroba kuruga tukubasa kwihamo ibyo kuriya byenyamisho
ebe bishorobwa nibyetengaho kuzara waza kuzo mu process na including aki inaho kasasura hero gukora hariho ikindi kiturikweta nka vermiculture ayo tukwata tukiha organic organic manure kurugo muri kasasuro so hatinke tukureba mu town kasasuro kenkombe yujwire so twa promoting ibintu turikureba icyo turikwetera umworeko kugira n'abariyo kwa hero abatine nabyo gukora and yet kasasuro is all around here in Mbarara City ikimansangu ugu n'umugisa muhangu kugira twamanye uko twakobasa gukoresa organic knowledge then yasa kutwera nabe turukwetekezo icyabashirye kizubu n'ikintu kaki ni kibe kirungi yabera problem ni kasasuro nutunga ki employment nutunga sente then also of course organics ibi bintu tukabe ntutekateka itwenka barukurwo mu kitongore cya agriculture mutureba ngo n'ikintu cyangwa umunongo cyubasa kutwera nk'iyanga abo kuba harimo okushanga ngo ibintu byitu wareba skills ziri muri yebi ibintu biri kusisikara umubwire buke konka kurabira mu muringogo ubwo ibintu bikozerwemo nibasa kubikwa ku marubire buri kurabira mu value addition kongera umutindo habinte bitugizereki hatinkeze cupeze muri kureba harimo dodo hinezere mu kabeji hinezere mu ibintu bibona umuringogo bikipinga the same value iyo wakwiro mu cabbage waza hariya konko bumwe kwe kuza on this kind of kaza mu bwenge burukushabuti usanga even no koresa account kaki kandi kine value mpango aho katwayongeraho ikisurweta value addition so ni chikuru of course n'ibintu bikwateye na health murebe erigenda turiyo mbintu munonga ntukoresa inorganics neyo bar processing gukorwa through processing ya buri bitwimporting bitkugira ki kandi byenyine embazi nebindi bukabe nebigira ki nebitwera so itwenka Mbarara City Council production department ntwenda kusima owarisire kitekateko cyo kugira ngo tubase kukihayo tumanyise public tugambira abantu mindset eyo kutekateka ngo uri muri yeke n'umufumu naba yabo wabarabandi then nikiba cyagira kita nikiba cyaragaho so nindeba basically ogumureko nogwa to bring a hidden knowledge and experience eriyo mbantu bake kugira ngo nabandi bagire bata nayo turi kugambira ebyako mu public abantu hatu bariyo basimuka no mensa kasasuro yimbe ni soshure sente yimbasa kugihamo cyama icyango abo ko hatu no tureba kuturugambo gane kumaniwe cyo kureberaho abantu no batekateka kuza kurunda amashagenti ukurunda ki and that one no yetenga bahangu no yetenga lorries and whatever konka twaba tu promoting rebi nabandi bantu bakabimanya so yabaneza ko batupaya amasha no basa gukoresa nga program ye inagamba yava mu culture no mu parking amani wo mbudomora you don't need a sino truck this time noza kuba no gitwara nkahi umukadomora na watero wa taxi utindetera maniwa na girata konka wa mujiro utindetera obusabwanje mu taxi naza kugenda nako tata kwikira so to me I think this is a way to go na no kubasa twa sharinga we shall finally get men on board na nabana bari kusiba mu town batine cyo gukora no baba batunga cyo gukora. Ladies and gentlemen, thank you for coming. Amazina ni banyeta natumanya Penina Twasima. Ninkora n'ekitongore cya Ministry of Agriculture ekyo mukumanya kama if kandi exhibition age ninkorera skilling activities
ezo organics ekitukweta organic skilling activities cooperative ejo twayeta Mbarara City United Farmers and Traders Cooperative Society. So ni heading that department. So ekikabaho kugira ngo tubase kuyamba communities zitu first of all, kugira ngo abana eminyeto abakazi babase kumanya kukozesa ekintu kiri hiniyo akuba tukashanga twina abantu bingi abatarabasize kufuna chances ezo kuzo mu mashomero kuzahare. So twasharamu kugira ngo tubasa kuyambana communities zitu ahakubeto ekitwaye girite tukashanga ngo ebintu turi kwetenge bingi ni bitu surrounding. So twashanga organics, every home, every community, it has the resources as on raw materials is to akwasa kutandikiraho. So first of all, we are creating jobs for the communities, for our children and relatives. So concerning the challenges we are having in this exhibition preparation, yes, ebizire bitwine ninga challenges zitukushanga omukutebekanisa emikoro nkeji ninga exhibition abantu nibateeka ngo ni nka our own business kandi tikwekiri sure it's a heart for the community, it's a heart for the nation. Itwekitiriho no kugira ngo tubase kuyamba ebyanga byitu n'ihanga litu kugira ngo abantu bitu babase kumanya akabe cy'ubuzire ni awareness kandi omugasho gwa exhibition age no kugira ngo twongere ahakumanya ninga kitwayita sensitization and awareness abantu bamanye organics ni business yo muntu cyonka ninga hari benefits nyingi ebyo kuganyirwa mu kihanga litu n'amakageitu n'abana bitu. So challenge yo kubanza na awareness y'abantu tubari kukimanya niyo shonga ha wengi tutero muranga tutera government namwe nashemererwa mnonga abambarara kanso mazima tubasima mnonga ahabo kugira ngo batutiremo mukono bakwatagana n'icyo kugira ngo mbarara yitu na Western Union ebase kumanya ngo organics n'ekintu cyo muhendo mnonga ekikubasaganyira government ya Uganda n'amahanga gani ohirawe cya government just kumanya ebituhinga itwe nka Minister of Agriculture first of all nakuna nabagamiye ebintu byo buhinje no burisa tushangire ngo nicyo kintu cyo takabasa kwehara tushangire ngo nicyo kintu kikubasa akuba twina amafuzi mingi twina abana babuzire banyina bono bagenda baza Saudi baza gukora ki baza gukora imirimo eyo maka ahakuba tibine mirimo. So tushangire ngo kora biro mu organics tubasa kushoyininga bishiki abashija abana twaheza ku increasing sensitization abantu bamanya ntuza kucendeza na muhendo gw'abakazi okusiga bano mu maka bakashanga nabo bazimbira urubondo echo tuba kukimanya ahakuba tushangira ngo nabwo mubazi gw'urubondo bw'aba bana nitwe tugwina abana barwire bironda babeno babasiga wo mukazi nayiruka wogwe no mukisha tunyoti nkuza kurebera kironda konka twashanga ngo abana bitu babona twashanga ngo tukubasa gukora nkeze nyabarashana ziyamba abantu abinje no mukima Kenya barashana for example ngo wayine kironda wagikoma hono kigira ki nicyo ogo no mubazi muhango gwebironda no mubazi muhango gukubasa kukiza ulcers konka no shango muntu na ratinafa ulcers ahakubata ine capital but nenya barashana yitwa rya etwetoriri nabugira ngo tari kukimanya duku traininga no basa kugikora tambira abantu amagara g'abantu oyihema ka sente kandi ogariko saving community. Echa kandi nitwetaga mukono ahakuba twagira ngo egiti business yo muntu kugira ngo wowe nkari kujini kuganyirwamo ekiri kumanyisa ngo nitwetaga abantu bengi kutukwatiraho ahakuba tushangire ngo okukora awareness ningashi okumanyisa kwihanga ryona nukwetaga sente abantu nibetaga kureba amakuru nibetaga kumanya amagezaga ahakuba twenda gukora trainings konka trainings sokazikora mu garden home tokazikora office yo twenda kuzaha ama radio twenda kuzaha TVs twenda kuzo mu mashomero twenda kuzo mu makanisa tukashomesa abantu konke kintu cyetaga funds nabwo cyo twetaga abantu bona twetaga aba NGO nitwetaga aba government nitwetaga bitongore binde by'abantu nimwe individuals twije tukwatanise twabantu kundi ihanga ritu mutwatireho funds nituzenda ahakubeche kintu nkiza kusavinga 20 kiza kuyamba nyowe kiyambe ka yawe kikuyambe ko muntu kiyambe generation to come and generations to come. I thank you very much. Sibana banyabo una nagambire ndi nahabwe Ophelia and member wa Mbarara City United Organic Farmers and Traders Cooperative Society
kandi nitutunga ebishorobwa ngo kumukimanya numanya ngo twena umaka gitu buryo mwe research ne yereka ngo kasasiro irikuruga umaka nerenga kiremwe burizoba haza kasasiro ejo ne henderegiye kankombe ngahurira ngo ahahwire abakenkombe bakatwara site umukoti ahabwe kinuko ejo rukurwa mu kasasiro n'ibindi bikorwa mu bitara birungi so itwe aba Atmosave Organic Farm tukakozesa ushohera buruhanga yatwire no shohera burungi buri nkenswa ninge senene tubine nshonga ninge bihugu tukurwaza abantu ntubikozesa kurya kasasiro ejo haza bishigirya umusande agati yesandi yesandi 3 tubihamwe bishorobwa ebyenkoko zikurya ebishorobwa eby'ibyenyanja bikurya ebishorobwa ebikuribwa impuno protein ninge kirisa kigo mu bishorobwa cyo nicenda kwiriraho kace aharye cyo ekiri kwirwa umurumukene umubakurisa enkoko nebindi binyamishwa icyo kimanyisa ngo umuntu yaba atendeshirweje akozise kasasiro kuko kubene banye kozesibwa takuzagura mukene kuza kukwata ubwenyanja buto kuko naho yo mukuru wihanga atarkwenda abantu ngo bazo mu butimba buto kimanyisa ngo kasasiro ejo neza kutiyamba twihemo ebishorobwa kandi ibyenyanja tubireke bikurire byo mu nyanja yabyo ebishorobwa biyibwe nkoko biribwe nebindi binagambaho aharuguraho ekindi no kugira ngo ntugezaho guteka okunza abantu okuhinga ebintu bite byakare eswiga dodo ebyozi numanyamwoyaga by'ibishusho kuyaga bwegano gatonoro wirobwe kandi ibintu bikuruzibwa itaka ry'abarurungi numanyango itaka rya haturi cyukukire abukurihinga twarihinga mwe kasasiro eji tweza kuyanga ibishorobwa tugitwara omusiri egenda eryitaka rukwiragura nka hasati yo musigazi ngugwe rukwiragura etakunuka ebonire kandi eretera nambara site yacendeza ahakizubuge kirukuruga umburuwire kuruga umukasasiro kandi ko twacagambirwe no funa makasente aho kwa kilogram ya kasasiro ya itakeryo ne ryagati 2025 2023 kugiraho rukubora ngo shati washanga kasasiro nirwa mu sente kandi agwencha abantu barwara bakurwaza bukinuko cha kasasiro n'ibindi bintu bitari birungi ntwenda kushaka bice basikire bawo twikirize ngo twatanise n'aba Onesimus Hubs ntwenda ngo tuteho program ya burumaka 15 kushanga bina hantu akantu kabo mwanya mukinkogu bateho kasasiro yabo abasite babatwikirize bagitreatingeje ebishorobwe byo batekaho kasinjenje inkoko zikoreki ziriyomwe tucendeze ankoko zipasta yagambireho zitarununje zitakuzireje ushange bacu ikigombe cyo nkaburu Christmas buri Easter uyu mwene inkoko yemwibiri zo kubaga bakarya twacendeze umwe nakushara munonga enteza abahinje bazo n'abayisabazo batakufayo tukongeraho n'inkoko nzizo umuringo gwe nza kuretera abantu abatime cyo gukora babone cyo gukora itaka ryitya ryabonera twacendeza kufuhirira ibyo rukwinga lerensi yaranga ikakunda ikashemera umure ko turuhonza kwa tubine hotenti yitwara bajaho nza kongera kwegeza abantu tukubukora kandi tukwatanise n'aba Onesimus Foundation tugende tugezaho kureba ngo City Organic Farmers Association yatungo kumanyisibwa aha bishorobwe bi no ku inkura yabyo no kwije kubiyamba abantu bito mukama bampira muci. Yes. One question from me. Yes. Tukakora chukurebeka ngo twahindura mindset y'abanya-Uganda because kugira ngo organics abantu tubakuzikozesa kugira ngo tubakuzumanya nubazumanya but they have their mindset ati tukakora ki ekito akoze rero kugira ngo abantu tubakumanya burungi oburi umbintu byitu ebyo buhangwa nkengo ko yenyankore waje kwati gufoka butakasipukayo tukajishandiza nabiye byesandisha tu byesande ezo mboga tukurya ezufuhiriye mubazi tukashanisa nezitu zakare ezikuziriza mu mubazi ngo nabantu kumantu begesa kuboreka ngo burwire butwine birebu za kansa za alsazi nebindi nibiruga umuguriye bintu ebimwe mubazi minji kandi ebimwe tuzamuga kugira ngo modern ngo nigeze kuranga tumantu begesana imwe barya hamwe na mwakimanya ubera kundi bitari birungi yagenda gambira abanda bako okumanya no kuyenjera nkaceni nomanya oyengera kumanya mwana abantu abarizo mu mwere kogwe nabaza kuba bamwe ahari yabo abarayongiserereze ahabirungi ebitwene biruga mu bintu bitu ibyo buhanga ko kwenda kongera aho hari yecho
rero tukamaririza ibyanzigana iki kibuzo mindset yaitu nk'abanya-Uganda kandi nka Africans ikitumire cya leta umwe ebyite byakubene bitugasha tutakubereba nka bukuru nabo kugera entebe kanisa yabyo umwene betari itabonire bwene tebiri user friendly ate icyo kireta abantu bagumana batekatekero muri yebe biri user friendly so nicyo uri kurebera hati nkebe bitwinaha bir packed well bipakingirege kandi bineki nanenkoza sayabyo teringo kumuntu yakugira irokoze kuronde nyabarasana muketegera hate nyabarasana eria I mean katunkuri cyumu eria so onkoza sayabyo twaguma nturongosa mu twaguma ntujimprovinga abantu nibiza kugira ki beza finally ku auko umuntu yatagambire ngo cyate organic nekitu cyano wasofuteka teyangu kibire kigizire kita kiri imported konka twaguma ntuimprovinga and of course nubwo mureko nindeba ngo n'umuhanda n'umuringo gumugo kureka abantu kugeza aho kwindura ahantekateka y'abantu so kutwa kugira emyore kwindi yuzuru kukirari yeje so that abantu baketegereza ingu buzumazuma ebintu biriyo abo ko banindeba nkeje n'avakedo ino wabe abakora vakedo yaza kugambere mu gasho yo kubera mu vakedo n'ibintu bingi yitontu turya hecha heru that's our mindset then ikijuma ekiri very important tugira shi konka bwe ukakiriro utakijuma ngo kukiri so kutugumana to improvinga are bintu mu timo kuna kuchiteko muri nyankore konka the issue is about efficiency being user friendly and efficient in using it abo kuba kubeno yenda noreba ebe bitutwire ebe bikuruga hero no koresa account kakorera cyo rukwenda so the more twaguma tutungo bwenge bwo ku refininga these organic products tukabasa gukoresa account kake noreba hitwakurire abakorisa hebshaka twabakuriro mu makagabe ngakoresa bishaka ukusanga ngo ino kunywa nkatampe ko nyine ndijo uri kugezaho unyokaka uri kugezaho kugira ngo ukirendwara hati ekituriyo tukora turiyo modernizing organics kugira ngo nubwo wakunywa kafundikizo nakakora icyo kikope cyabangiza gukora shi imagine kunywa tampe ko yaki yarukaka nebe gumire konka hati kutukubana tunywa hakafundikizo so mbwenu okuhindura entekateka y'abantu umuringo gumuntu bwo actually nubwo niyo nsonga habwachi muri yaha ukubagambira ngo ebintu bigizere bita ebintu biriho karuko wenda ukunyumye ubwo kintu tebuzo mu kiti kuronda kwakura nebindi konka hati hariho even beehives zo separating zo kugira ki you know so twagumana to improving and tunogumana tugambira ki abantu umuntu bagambira hato umuntu wamuteje nyabarasana nyabarasana becomes easy unkawanyira ngo nyabarasana netamba arsaz niyo ndukumanyereye ko matukata hakarire tukakoma hananka ahacironda sincere tindu kwetegereza so mweno guno muringo gumwe kugira ngo tugambire bona barukutureba ngo organic products nzukora kandi turiyo tuzurongosa kandi ikindi of course abantu nbatino kufa kunywe bintu bibabo konka government etireho units etireho regulatory bodies etireho ebitongore ebyo kubasa kukebera bakarebe cyo yo n'ugamba nicyo kiriyo umunanga abo kuba abanya-Uganda imirundi mingi basangire n'abanywe bintu bitagezere ki ebitabonire so hat government nayo ko kufitaho mwareba twino amayifu umurimo gwabo n'ogwo kukebera kureba kwera hero vakedo ninga watutira hayiguru kiri kusava kedo ko munda harumu ebitine kakwata so mwenu partnerships za ebiturukora
itwenka private abari mu private na government ejo relationship eje nkwatagana ya government na private ino guma kwa government ino mwoga umuri eki kandi na private people nabo bayineki bino mwoga gwabo so nyoni ntekateka ngu ebi twatukozere na government first of all abantu niba believe mu cya government ntoro kureba umuntu nasa kusagaho kirinde kanunje ine buri kimwe akugira ati ninzo muherese center tu so for as long as abariyo muri mwafuna blessing ya government kabaha abantu bakarebe muri yo n'umucondoza n'umukora then definitely mindset y'abantu neza bigireta and of course we know so programs zitunga government twabantu tuzuko heri hati nkebe bindi of course they are different departments konkanke kwateno organic na chatting ngo mucyare yanagamba the same things ni tuzo tukusiba ntugambira abantu hata cyo kurata no kuba kugira partnership nawe aho kwawe yakozere yagira mu advanced stage hato mu recruiting abandi bantu ku joining we need her knowledge but at the same time these people need a word from government bahora government eshi yachoke inga then it's okay. Thank you. mwebare munonga ogundo murundi echangara haninga sheshonga inija kushoboraho omore kogo gutwesire first annual Western Uganda Organics and Skills Exhibition enyuma ho tukaba twabire tutekatekire ngo gutandike biro 25 ebyo mwezo gogo kubanza tugumarire kibanza cyo kwa kabiri 2026 konkahisha abahempinda hindukaho nce nonga abwe nshonga zo bururu obubireho ningashoborene buzabugendo meisho burene bugendo meisho twagira ngo abo kugira ngo nabagenzi bita abariyo mbururu ntubenda cyatugenesereza kugira ngo tuhindureho so tuhinduireho twakora ebiro 28 ebyo mwezo gogo kubanza okwisa ebirasha tunakimwe ebyo mwezo gustir ogo kubanza mbwenu basebana banyabo mwena nitubeta mwije abashubuzi abalisa abahinji mwena buryomwe ija oyetegereze organics nangwa na nemyoga then tubaletire tubetwikirizinga naba National Organic Movement omwami ni Charlton naza kubari yaha twine abakuruga Chambogo University Bishop Stewart University bona nituza kuba tubinaha kandi ba professors nibija kubana batushomesa mnonga okutwakubasa kwekorera sente okurabira omu organics venue nayo bakaba batwire nibajeta Teofilo Gardens konkobwa hati nayo bakija bajihindura bajeta Irembo Culture Gardens hano muri Robuyenje South wachi kamera hanenzani enyima ya Toyota niho muhanda guri ekigudeje kitaka aho niho ri kurabira okagumizamo kahika kashozaho na memore ko niho kuza kuba guri nyaburawe nitukushaba otakaferu mukama kutwera umugisha waba noyija so aha abantu abakwenda kwisha kwega okutahamu ni free kandi nanabakwenda koreka abo mwanyogu just no haya kantu kache kugira ngo tubase gukora services nunji kandi ako twine namba yesimu iyo ri kubasa kuteraho tukaganira kugira ngo twikirizingane tumanye eco ri kwenda koreka ibyo kwenda korro mwore kogo so omwanya ugo kuba no korraho nakantu kache abwo kuba ntwenda ngo promoting organics omu region yiteje ya Western
enamba zitu ntubasa kuzikushomera obase kuzihandika. 07 3 1 8 9 9 eya kandi 07 mirundi 3 9 4 16 mwebare mnonga. Thank you. Is it okay? Yeah. Amazina banyeta Akankwasa Amoni, ndi director wa Ishazi Forest Resort. Nanye ndi omwe mu bantu abarebe bari aha okugezaho okutungura ebyo buhangwa ninga culture. Ishazi Forest Resort n'umwanya okukumuramu okushangwa umurwa Buyenje Trading Center muri Buyenje South Mbarasite North. Garden zezo nizikolesa ebyitu bya Africa ninga we try nitugezaho kupromotinga ninga kukuza ebyitu ebya Africa bya by Uganda biru Uganda. Umuri yecho abari kutekateka kwija umwore ko guntubeta kwija kureba S1 eziba kweta Antarctica ninga ezikozirwe nebyo mabyitu byaha omiti yitu yaha eya Uganda angweta kurgana hevu. Umushazi twinemu emiti eyemibazi haza eyitu yaha ya Africa. Umugejo ntuza kuba tugiresiraha umworeko. Umugejo harimo umuti uba kweta umugote ninga ugukutamba prostate cancer ngo mu rujungo ko kweta Prunus africana. Harimo umuti uba kweta umurera mpungu ninga ugukutamba allergies ninga uguconnectingana na ebikwatiye no kwisya ko muntu umutogwe n'ugurwara nagwe n'ugwara allergy. For example kahajwa nko mushana nguba gubonire munonga konka hagwa nkenjura nagore bagwarwara gwayeshereka bwahikanye kiro nagwo gugwara kimwe embehe gwita. So emitejo ntakatijinaha emiti mingi hariyo umuti ogwa kweta rushagama ninga red hibiscus, hariyo umuti ogwa kweta muremankobe ejona n'emiti eyaha etwira kureka challenge eyitwine nka Africa na Uganda in particular no kugira ngo ebyitu byaha byekiraguju tukabyete bya stand konkani nyebuza umuzungu naija ninga any other person achwaha vakedo yitu ninga chwaha amatozo gitu ninga chwaha umugote gwitu agutwara gukora mu kijuma echa white okigweta abantu ugumera oshimerwa munonga ngomba zavuga ngo pharmacy. So ninyebuza umutogwe nigwija gujunwa ryari gwamara kuba ekijuma panado. So nuguhinduka ryaraho gukajumwa stane kargamu wagumira mu kijuma ukashemererwa konka gwabo gwitu gwaha ukabugwa stane. So that mentality ejo niyo twenda na bagenzi banje twatanise kugira ngo tumenye ngo byitu byahane gukora aha kuba bikabani gukora na hata ni gukora kandi bicenja kugira bata gukora imitegeroho n'insigo nsa kuba tuzine. For example nko muti uguba kweta umugoji umujungu gweta Tamarindas indicus ejo no botanical name yawe n'umuti ugutwiraha ugukutamba the cancer of the breast ninga abakazi wabuzire ukabura amashereka muco hama papa hariho Tamarindas fruits ugurye uteka cyayo gunywa amashereka gagira gata gije konka bakushangura no guca hamuti uri no cama amapapa gure no gateka nabagira ngo babaki umuroji konka wanonywa hano ngo wabo mutwe ninga ngo mutwe konka wanonywa ebi wanonywa baslap ninga tablets ezo nabagira ngo wabaki abo muntu murungi. So that mentality niyo tukugeza kugira ngo tuyihe. For example S1 age no mutugwitu gwaha wanuriraho sincerely you are very free from any toxins. Akuba no mutugwitu guri organic in any case
nuguhangana no kuhangara suwani jini hangana konka no jino gura hariyo suwani omwana yana yajozya yagitera hansa kajata okora rosi ibiri otera umwana mwanga n'umwana wawe kandi ugaruka the following day ugaruka kugura suwani ohereza umurimo mu China hatitwa waha usanga yaburaki umurimo. So this is the time ubu nubwo bwire obutushemeye kwekunda obutushemeye koraki kwekunda nkabira gusa zakwa tuyina hempu tuyine hemiceka tuyine entebe izikozire purely mu African culture. So nitubeta kuja umworeko kandi mwije mukunzire kwega mujane ekaramu ningo bucumu mujane na nebitabo kandi mujane n'imitwe ready kwega no kugenda mukateko munkola ebe mwayega mwe bari munonga asigarandi Wishes Forest Resort connecting with nature mu moto yetu. Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo. Sekwati kore media birankore.